Ova 2 dana razgovaramo o ulozi raznih aktera u društvu u borbi protiv nasilnog ekstremizma i načinama kako da bolje funkcionišu zajedno. Drago mi je da je civilno društvo aktivno angažovano u javnoj debati o ovom važnom pitanju. Ono što je ključno u borbi protiv nasilnog ekstremizma je činjenica da svi mi koji smo danas ovdje možemo i moramo doprinijeti ovoj borbi i imamo svoju ulogu u njoj. Usvajanjem nove strategije za borbu protiv terorizma koja uključuje i prevenciju, Bosna i Hercegovina se obvezala da se u ranim stadijama suprotstavi nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji. Naša misija pruža stručnu podršku u mnogim sektorima i kroz prisustvo na terenu u cijeloj državi osigurava da sve zajednice budu uključene u aktivnosti prevencije. Često je slučaj da baš na lokalnom nivou borba protiv radikalizacije daje najbolje rezultate. Najuža porodica i društvene mreže veoma su važne u zaštiti ugroženih pojedinaca, posebno mladih ljudi, od poticanja na nasilni ekstremizam. Misija OSCE-a se kroz redovne aktivnosti u borbi protiv diskriminacije, zalaganje za prava manjina, ravnopravnost spolova, borbu protiv zločina iz mržnje i pružanje tehničke podrške raznim nivoima vlasti posebno fokusira na sprječavanje nasilnog ekstremizma. Također smo fokusirani na mlade ljude, jer je savjetovanje, angažman i podrška mladim muškarcima i ženama da se odupru nasilnom ekstremizmu od ključnog značaja. Značaj obrazovnih institucija u eliminaciji diskriminacije, segregacije i politizacije obrazovanja se ne može dovoljno naglasiti jer oni doprinose radikalizaciji mladih ljudi. Bitno je da prosvjetni radnici pozitivno govore o društvenim vrijednostima, toleranciji, otvorenosti i koheziji kao protiv narativu porukama nasilnog ekstremizma. Njih treba podržati u otkrivanju simptoma nasilnog ekstremizma u ranom stadijumu i omogućiti im da razgovaraju sa učenicima u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu. Roditeljima bi se u aktivnostima prevencije također trebalo pristupiti kao partnerima. Pored toga, mediji igraju važnu ulogu u borbi protiv nasilnog ekstremizma i moraju na profesionalan i odgovoran način, kako online, tako i offline, izvještavati o ovim pitanjima. Moraju koristiti poruke kojima se obeshrabruje mržnja, ekstremizam i nasilje, a podstiče Ujedinjeni front protiv nasilnog ekstremizma u svim njegovim oblicima. U isto vrijeme moramo voditi računa o ljudskim pravima, slobodi izražavanja, slobodi medija, pravo za privatnost, zaštiti od diskriminacije i slobodi vjere. Vjerske vođe i vjerske zajednice su značajni akteri u stvaranju društvene kohezije jer imaju kredibilitet i bliske veze sa svojim zajednicama. Danas je sa nama predstavnik Međunarodnog religijskog vijeća Bosne i Hercegovine koji učestvuje u diskusijama o ovom problemu i ovom ga prilikom posebno pozdravljam. Mnogi drugi aktivisti i nevladine organizacije, uključujući one koji rade na polju ravnopravnosti polova, manjina i drugih takvih pitanja u provedbi svojih redovnih aktivnosti, mogu pružiti doprinos jer imaju iskustva sa pitanjima nasilja i mržnje. Očekujem vaše zaključke i preporuke u vezi međusobne saradnje različitih grupa u društvu, uključujući i saradnju sa vlastima. Oni će pomoći u provođenju budućih programa u Bosni i Hercegovini, a također i nama u OSCE-u razvoju aktivnosti sa ciljem pružanja podrške borbi protiv nasilnog ekstremizma. A i na kraju ja bih nešto i lično dodao. Jasno je svima da smo samo na početku ove borbe protiv nasilnog ekstremizma. Nama je posebno drago biti vaši domaćini, drago nam je da imamo i ovaj projekat. Vi odlično znate da situacija nije takva da možemo sutradan uspjeti u ovoj borbi. Nema lake pobjede u ovoj borbi. To znači da ne samo da smo vaši partneri, nego da ćemo tražiti i sutra i preko sutra i u budućnosti i sve više vaših poruka, savjeta, ideja da možemo biti sve uspješniji zajedno sa vama u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Hvala vam.